apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Aye bareng si Ondel-Ondel. Teman-teman, di video kali ini ada ondel-ondel bocil nih yang semangat banget pengen sholat tarawih. Padahal mah masih pagi teman-teman. Nah, penasaran pan? Nih lihat aja nih. Nih lihat aja videonya teman-teman. Halo teman-teman guys. Ketemu lagi nih sama Aye Entong. Teman-teman, insya Allah pan besok kita pengen puasa ya. Nah berarti ntar malam pan kita sholat tarawih nih. Nah di video ini Aye pengen kasih tahu nih apa-apa aja yang kudu dibawa pas tarawih. Pertama nih peci, baju kita kudu pakai peci, kudu pakai baju koko, sama Aye mau pakai kain sarung. Ya udah kita siapin teman-teman. Kita ambil dulu apa nih? Oi, lah kagak tahu. Ya udah ngomong aja. Apa yang mau kita bawa nanti? Nyok teman-teman. Nah nih teman-teman, kita cari. Astagfirullahaladzim, si emak bagaimana ini? Gosok kan banyak bener. Lah gimana ini ya nyari peci, nyari. Aduh, di mana si emak nih nyimpennya nih? Aduh, di mana lagi ya peci Aye? Malah ntar malam depan tarawih nih. Peci sama sarung Aye ditaruh di mana sama si emak? Waduh, si emak mah. Ya ampun, ini malah kusut bener lagi ya. Wah ampun, banyak bener ini cucian. Siapa sih yang nyuci segini banyak? Si emak kesianan bener ya, nyuci segini banyak. Aduh, Ayo cari emak dulu dah. Mak, di mana mak? Apa sih Tong? Pagi-pagi udah teriak-teriakan aja. Itu mak, apa pici, baju koko sama sarung Aye kemanain sih mak? Aye pan pengen make. Lah emang mau kemana Tong? Lah pan kita besok puasa, berarti ntaran pan sholat tarawih mak. Tong, kagak ngeliat jam apa? Ini baru jam 8 pagi Tong. Tarawih masih ntar malam. Udah sekarang mendingan bantuin emak. Mak gimana? Ayo lagi mau bikin video nih mak buat YouTube. Ntaran dulu YouTube. Bantuin mak dulu pokoknya. No cuci piring no. Cucian piring mak banyak bener. Mama. Dah pakai protes lagi. Udah cepetan. Sini kameranya. Mama.